Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kendiat benai menshua kinongnya taksi kamai ha Shillong. Kila yakhi da kabasange kamai. Namar ka jingkiu dor palat ka petrol. Bat lingba ka jingyakhi jongki. Ka sorkar kala penduna no ya ka jingot khajna. Bat la penihar dor da henyo tengka. Hakatei kapor. Henrei mentapan. Ka dor jong ka petrol kala kiu biang sya ka khendai puwai tengka. Arnaya shilita. Hawaya keren baru General Secretary jong ke East Khasi Hills Local Taxi Owners and Drivers Association uba Wandon Bok Jerwa. Halor ke jengkiu dor jong ke petrol ulaong ba imat kipat ba kiba pendon kam da ki kali private kim sngo AA ya ke jengkiu dor jong ke petrol namar bahadu mentaru 4 don kiba pensngo sya ke sorkar halor ke nika benta. Badula ong ba imat ka jingkiu dor jong ke petrol kakta tang ya ki kali kamai. Uni unong elam jong ka seng kinongnya taksi ula ong bakum bakalong menta ki kali kamai kimpat kamai kumta kimpat don AA ban keren. Henrei ula kerpat ya ki kali private ki bayat hasurok balada ki sngo baka kta ya kiru kidai ban keren AA. Jadi kalau dikira itu yang apa nak dikira benar kalau ya dia bisa tentang kalau poin itu tentang kesan-kesan tak poin sak kena kuat poin kena kuat poin entah kena kuat orang tua ke apa kamu kan saya di membuat indah lah di kapal begini kali kamai yang tapi di kapal ini kan tak siapa kesan tam seneng kalau di kalau lo macam iki nongnya kali dungi kan di taxi welfare association ini pada ini kuasa dalam punya di Sabah di kasar entah kasar te cepat juga kan serkar kan dia kan pekat kan ketika itu yang kan Wajing stam iki driver taxi kan. Te amde tang ini wala private kediban. Sa kediban snok tilang company ko ta sa ka lockdown kamay dong yo so te samjik ya pala kan ini la ko yo to pun mo ingat ya tiap ka sarkar le no ada din ha puat tandaan tai kamay ke at even number tayo ni ibriyo bam naan kanar ibriyo bam mi pa poi nga jinia ni kadiban hat umno ka gilat liti ay kung harap ki para kay ba ni nomor ki bun hinangi para kay ba ki basu dipen tengah ka tengah ini kamnya hagire ba kali ga jingkiu dor jom ni kompnya ka hangi kini kisni wata ka ton ka jing khangdam mak na ro na le sokar jala te kaya ka perlong yang aku mengalam manpau yang jeng sosi ke bakau kau ide baka jeng sak menti jeng pat bak juni guys kiba ju ya perantam ni komplain kam e kedi baju kapas no da ya mana ka klip mat mana ka si apa kita komplain tenak liang ke jongki ber kimdon bunu no jeng o te ka pausai sisa ba ka jeng kiudor jeng komplain kakta lagi kipat ba kisung tu tang ha ba tang po jing song lawan nama tang po jing song ha ba kon dak song ha po kali jong kali kamai nama ka ba kimpat song po kali ha po ka jaka song jong kali kamai obono pa ba pas mo tu igi jing do ko nama ba bin ba jing do ko ki do ki ma ba ma ki do lo nada hoda nama bangi le hang le po jama ni dia jadi na pelangkam daka road transport no aku bawa ni bro kita kam to kompnya tela da ka herdo kompnya ka herdo ma ke isi ki bro ka ki ma ba ma di bro tela da ka ki do kompnya kamu kejingnya ki do jeng ki ma ba ma di bro ki tele ko sosi pa mo pa ba jeng pa hado ka manta ni kisni bam hado ka kini ki klimat ki ba manta ni generation ko ba manta la do kisno start so nang no andre kimpat dem kimpat so tu ya ta jeng song do jeng pisah
di semua tu ya jing song dor bisa tang dalam pelak song kali kemai te hajing isa kim di pada nak di semua kemen tu sipor mengi pentu jadi ladang implo mengi le ngai try kemudian mata apa isi sepatang apa mengi dia sulung mengi implo mengi no pentu te karila so kemudian marka jing top jing skor jing sokar pada ru ban blackmail yu pada dalam jalan ini ya dak baong ba kejing sim hajra ya kini kedor jam yang tanda chances di education department tenre kemukat kum kejing lap kejungi pat bag finance department bag education department kam chimna ni kata itu kita gi berfal tolong kum pada di jangan dan semua orang bang sosialnya yang ni sokar ko bos penbit daki kumne itu kan ha ko ba kum bang ilap ya ka bang lap patai ni semua bak sokar ko top plan ba kejing top dong sokar kalau nak mentaki fake business ke jangka, kemengi mentaki fake business ke penyak tak sokar nak try kelabon. Isu nuksa kaya tang kijing yo karpas di private bayar mentamai. Fake itu di bamsil nunu khajna ki fake business. Aku bagi yo di sale lihat sayo. Di bu iki nunu breu ya de pelong dukaan ro ada hiki kali. Ande aka haki kali jong ki kamsana thok mata. Te kumlo sokar ka ai karpas ko mata. Te kumjuru kini kidu yang ni gitu. Nginum dari kran tan su nama beli pada akhir semester dalai pada jingyap beri dengan ti yang nangdan susu wala ka sokar ka plan ka omba em dan kanang tidak ada tanya kalau bangi kentu nang nes mat ki pada ki de mana sotu no jana ya ki jong do jong pisah kam tan ngi la em hakan generation ro ta nde bakin sotu tang por song kali taksi ane por ki song sumo ne song kinu kali kamai bi jong ki de mana sotu ka ye se la sala sisi kan ta te kalau ni mentah nak yang macam ni kat bangang bang ketika ding sak khang dong ko waktu mengin khot itu dulu ke extra committee kam sak ke SOP jong woman te ngin habis US smart jar swa yang mentah sipor de ye ke ba ke objective ke jungi ke long manu singi ban kom ni mission ke jingi ki ni long ba pasokar ni herdo de maka kumbangin ajing tho so woman India ba la kuno ba kan di pangan GST no ya ka petrol nomor kumba kolong mata kejing bangan GST jadi petrol ke telong itu sokar jelas jadi banyak tu susu ke ni tinggi nang base be ini kita di benta hakaba nginda ayo penyanyi kamai masa di sisi nampa ke jingget jinggiang lang jong pa sipor ni man si banong ba ngin hatia adjust lo pa ngin nang yada hi banong kuno banong ni kun man penherdor ke kompnya nama terus lamat GST kompnya kemut bro lahir lu pasti komen kan nak tak sekelu marwe